Porque o fama nga he tal fatap ko dobe fa o at be hen ka ata mo fa nga ko ni ke o atu e tau proklama ko ye ki weekend FATUFONUA fo o ai ko hen be mo PIVENI PIUKALA ke ma o atu tau proklama ko ye ki weekend ni ko le ke ma ho fa mo nga he tala malo e fonua ho e ki ka ma hata klotu pe mo e kai nga tonga ko dobe wa wat ki ai tau proklama ko ye FATUFONUA fo o ki weekend ni ka manga be nga hile ku mahino ke tau fetu taki ai I he polokalama ko ia ahoni. Tata lere ki modol, au ku mau ilotoni, lawa ke mau share te tau ngahi polokalama, pepe foke te ki modol ko toa pe, te modol ki lawa mamata, I tau polokalama, I taimi te mau whainga maari. Tata lere ki modol, mo e whatawangi tau kau whataha I he polokalama ko ia o ahoni, ai ko polokalama e kuma o atu I he weekendi, mai he FATUFONUA fo o. O ko whiwhia foke tata lere, PIVENI PIUKALA I he laine kulawa ke mawhahoko te tau polokalama I he weekend. Malo le rei PIVENI pe malo ngā ue pe me tongana. Whewheha ke wike fo o koini. Ko tu alu pe taimi mo alu pe taimi ngā unu ki mua. Ofi atu ki he teo ko ia e whilisi I ko ia kwangana ke a tolo novema. Ku whewheha ke he weekend PIVENI. Malo pisolo. Mo ko le bigi u pangata ki whantapo. Kau e wike ko dia, wike whawhiwhia e kau. Ko ia, ko e mauwhi moi kina pehe tempeni. Nā ko wale au pito he whakahoware iau ku hoa I whanau he tōna ko I ni. Koi. Tapu whawhiwhia whoke nei whaiwhoke loka. Kai ke kui ki he vaccination ni. O te ngana open mai e po dai o ke whima open au tolia ke me fish. Koi. Ngā moe fisi ke paube ke te vaccinated. Koi. Manduina e ki fui programa tahna o. Tara nau whenga ki whoki. Ki whoa. Ki o family e awai po ta moe osiko e hopo. E finalize e hopo. Ana ke whakanga maari I e ba. Pea ui ku siwa I pe ko manaki ka ne kai ke more ai e kutui. Ko e taimia ko iana e wholau e hoa ai e nau ngā ue ki Amerika ka hao wholau e ngahi automotive ko ni fisi. Kana kai ke ilo e ue a manaki pe au iau whemo I kina. Kana kai ke kau e mene kai ke hanga timani ko no ngā kusio ko iau ngā ue toka ngā e whemau e whanau me whamiri. Ko e whilaulau ko whai au. Ko e luxury pe e mo ui ko hanga deprive me whanau he whilaulau ko ni kana kongo I pe malo pe whamiri malo pe whanau. Kana fuko ho vare au pito he lere ma programa tori e hate. E tōna ki pako.
o foki ai ko mau break ko o se mau roto ko mau break ko ya ai o fai ka wa he lai de val ai lai ni ai fitu o wa o tau te foki pare ko ko ta pu na ga wai nga mo au te pe ni mo o programa ko ni workshop ko ni pa to ai ko va he o fongi mai ko tai ne ko ye di o ta ke to ko ki tu ata ko ye ho ai o to ki lava mai tai ne ta ko to ha wi to na ko ni mo ki fo ha ta ko tai ne ko o se ne ko ta ni ta mo ki fo ha ke ya ko lo ya mo ya to ki o se mai ta fo ai na to mai to na ki go mai bo e va mai he ko to ki ava pene na fenga mari he a ko mo na we na ki e va mai o stala fa mai no pe ka na to le kai pe he kai te mau fa ki be mo hu ka re ko na fa ta ki fo la ai ko tu ia ko ki la va fo la ki fis ko ga ko fa ngata ko ni hu solo ya ora moni fa fi ga we na eva mai he foi ha dai ngani ko le tal me mahina ko si le mahina pe te tu ai ave pe fe ko ga ke kakai ko ma fa tu mo ma winga fili ko ni novema o wai e ku tui mo e ku sio kai ke mama kakai he fili ko ni kai e tone na fili he fili ko ni o fu vanu lahi te tau fo ai fonoi ka kwai ke usio ko te ka pau he kai ke ongo he tau tangata ko ni ka te lava fa pa pau ia tsolo ko tau tangata hako ko hanu lahi moni tau tangata ko without a doubt o slava sio le legi e nei kau fo ke ku e fanongo he press conference ko pare mia faka muy ta e me ni hanga te ke ia o ke fai fi lau ko tonga mahino ka tia mafatu ki ko lahi befo ka kai una mu no na hanga no ko na hana to fa fe ka ke anga e falere pure anga me na fili fale area ki hiki mo mama fa ai te ka pau ben na uhi ko na hiki ko ya ko na uhi ngali le solo hal ben ke fu ho ha ben ka ye ko tu ngai ku ai he tai mini neo e ku ho ha neo e ku ha ko ka ha we fo no whanonga ka te au ki ewa mau ki family so. Nau te whakapena tol he tusi te ukahau. Ka kou whamalo a toi pe he kau tui mo kau poupou. Nau tokoni mai o lava toi whea ka e whaigai ni. Au whamalo ki he foi family. Ko ia nau popo ke pure ile le fonua o whanonga mau pe nau popo mo nau te woni te e koi he kwane ko fa la ve solo kai ko nga we be nia ai pure le ko nga ko ki kulo ko fu fonua fa lu fu ko te tau be ke tui pe ke tai tui pe ke su pe ke tai su e ka ngoto e baka o tau kai ke to fili ai mere mo ia ke fili be ko mere mo be ai no ko bo ka au pa ya ha fa ga wa ke bo mai ga au ai ke to ku fa ma fa na la ya pu nga hi mele mali ia e la he fitu ki mai kau no pele fa nga ko wa ko le rei na nga he pure anga na wa fi he ne afio na o popo ku whakai lahi mau pe ka te au. Se kono moni ki au ia ku fokasi e kusio a kia e foi kawenga mo foi tau mo ai.
mai no pega te wai me ko fononga wai pe fanguri ko me ta fagi you'll never get home if you stop and throw stone at every dogs that barks at you Kai peke te au ki api ka pau o te whi moi ki na pehe tuwhi maka tola ka whanguri o ka alo mai ka koe. Ego ni pehe solo o kawe wike ne he wike whawhiwhia. Mahalo ka pau i u whamatala ia he wani. No problem. Ia whamatala ia he weekend. Aku mau ki wahamani. Ai oi. Mona he biben ko wakai fo peke kai fo ke faha hange ko lau ne ke faha si ke ko to ki wakai fo peke social media hono he pau hola ka dama he e asma fa ma so ko mari o tangi ko mari ko nim ho fia ko he ko sa ko ya ho apa me fa nau ka me fa fia ya biben ko ke ata ya o di mahal ka a u ka fa tunga pe he ki madogo ni fa hoko pe me ta tau ko taimi fa fia ia taimi o te reunited moto family i he taimi ka tau fito he taimi campaign ni ko di mahal o ku lava o tokon la he family he na nga hi mea lahi ka te koe pe ko tui ke taimi te nau foki ai o ku ke lere ake pe fo i fia ko a o ke taimi fili a tolo nove mai piven o kore ke kau campaign ke ki frasi si mai tai te pire weekend. Não foki be wi ka. Ka me ia ta foki o ta ka pau dai ko baulere mai nei baulere he speed ko nima nima o ta ki tui fo ke taulere ke ta ha he tai bi o tai te nau fo ke te baulere di manoare tuku ipo ai totoni ke tama he kau campaign ko lere ta wange be ko ka tu ia ko ka puna ki holo be ke fa po ko tolo ko holo ke ta wange be ko ka tu lere ko speed ka wange ko lau ko alu ko to be alu ko nga he ko campaign ka ko taimi fra fia ni lava ke vakai atu pe ko tu ko fuivi la hia fra campaign i taimi ku ia family mahino kuna kau mai kuna tokoni mai ke ngai tunga ko tape koko ki he tamo na po ko ia ki he tunga ko ia ho campaign piben ko tunga ko ni ia campaign he dai ni mi ko loto ke ta ki ia fe pe ki ai ko inga he ma fa inga mare ko ki campaign o ku tau pe he pe ko o ka topa ni ko ne ospa ko topa ni ko o sia time campaign fa pe fili a tolu ai ko ki a pe tolu ai tabe a pe ua me novem ka ko me ko mahina ni hili faki ai mama fa ko campaign ko ha tu unga gu ai tu unga ko gu ai ho mo campaign mga a ko ku mo fra hoko ki ngai api ku o ku mo fe he weekend ho mo proclama ko campaign ia so ane ko ku falave ko mau to fo mau osia pea osia to mololo osmo hante ko weekend mau kamata i to fo na mau o hanga be ki komite to fo o mau o fo tu ke mau kamata lotu e fia e wesi na ni asi ka ho te be mau fai kava te be mo kai na lotu he osia mau tu ko a honu mau to ki i kamata to ai o me ko lau na ki ko re bege na ki holo ke gia ni ma ke na ba ko alu fo ki ala ki e u mau nga ka ki time ko ai family to yo au time no be ko na fe ko na mai be ko nga ta o se me ta o ne tolo mau fe puringa e nga o be ai covid ko o ki au mo ku ngo ko fi maria pito e solo ko e lai taha ku takai go he mau takai lai taha kakai go o ku nau
politically oriented o nau aware e ke mea whapurikare whanua o nau whanua retio. Toko i lahi au pito nau whanonga program ko ni, whanonga program LTTI, whanonga ke rea moisi, whanonga wau 5.5. Pea kua upe feedback ki kakai e ako lelei, o nau admiti, o nau lava si o ke dimension o ki i mamangi, e anga e na perspective e si o. Pako whakalo to lahi ka te au, tā mai mo tua toke tā, e mi wharimahaki, o koe ose ki polokalama nei, a aku nei whanau ai, whamalo mo e pou, mo ne whakalotolahi mai ke pesio e keise asika, e koe keise whakaukai au te lava result, nei whamalohi me hukakai ke nau, to'o ai ngahi sirini hange compensation pangai walmana. Ka nau saini ke oa te nau te eke i whalao. Ai ke au for injustice ia. Kapau na ke mui mahi niusi ai uri kona malaki. Nai malaki o goe he polisi o. Nai compensation ni nai 1 miliona. Oi me te tau he popula nei mate pirisoni i Amerika. Ka koe ngā whoki whata noa o ku veri ue mo ui i he ngai atakai o mamangi. Mamai ako mamai lotu. O no treaty ke ksio ke no treaty kakai he isi ugo ni. No hange bena doha sāvolo. Tani ni ki tāwala i sāvolo, tāwala i pālou. He koe viu ia o kai ki tau te fuke ke mea. Wau, kau e mea ko loto ke lava remove. Ko ngai tahe koe, tui whapitare ke remove for mindset koe. He koe, that's where everything begins. He mind, the attitude. Lawe kia padesio finau, lawe kia manakawea, lawe kia i kau mongai tangata. Ai for attitude koe. Okay, prevail bea, he whafotunga mai pare mea makane te hau. Kaike. Au tā mai ai hou eiki. Taha ka hou eiki. O se ne whanong he polokalama. Ene fia mo ne pou. Nai kau e ili fia he teke li whapurikare. Au ne eke mai kau. Wai ha toi mea. I he whakakau mo mea koutu i kai. O ke whemau ke o mai ke ilo. Ke nau ilo ke o tani. Te wape loloto, mai rito mea o nofo hoku loto. Ka pau o mai ai pule rei o whakawheka ke ia ke whaunga pule whanuan. I o mahu iga ki tau te tānoa te moka alatata. Ki au pule rei, pule rei e fie kakai e ola merie ke tau whanau. Pe te tau merino mo tolonga tūloa e tau langa whanau. O ku hinga palopare mga tope fo i lalo kolope. Tau whawhawhawhawha pe ia. O ne polo utope hulu tua ai pure kovi. Ko e ma veu mo o whanatula pe na whe awa nawa. Pure kovi mo ma veu hange bego e vai mo i viviku na whe awa pe nawa. E ai pe pure kovi o ku ai mo veu. O ne ai pe vai ku ai viviku. Kai ke toi lava hata haia. O toi whakamā vahe ke lere pure kovi merino. Kai ke lava ia. Impossible. Kai ke. Koe whamāpo poi o hange e solo koe ki mene tākou whilawe. Taha ia he mau kempeini mau takai. Nei kai koe alua ke hange koe tuatoa koe ko whanongo koe whai he anga maheni. O kore koe ngā koe whamiri, o kore koe ngā koe maheni, o kore koe ngā koe whangakui. Koe mau tuatoa koe ni ko whirea i e kukau pou. Koe pakoerea nia ko whai e au ke he mau ke api ko. Koe mau mai pe o kua manatu atu ai mahu inga i whire a tolo novema. Ke tau ataina ko whiri. Ka ke hanga whakaukau gai mahu inga ho whiri. Ke toi ngā hako tupe whanua. Tau ataina pe.
mau hiki kai ke aha mea ke toko whaarea ke ahe whanki whamama he mau o ka pau ko huinga o kuke loto ke whiri au ko foi uhinga pe ko family au ko pitoi algo whiri taha ke he tai aonga makatunga ego ya pau ko whiri pe ko unga ko maheni au tuko pitu moi pau ko whiri ka pau na aonga ka ko hawhainga time e kulai ala tu nahi family ni tamai mesi ko mana tu pe tau ke ngau so ala ini fa to ko di mai kai ke aha fie taha ke whanong he lau ya te kono inga o whaka erita mai matunga ko ya mea materie mea mate mo mea more mo ui kai ka mea ia ko nau sio kita mo lahi pito e na he matunga ko ya e solo kai ke whakaiku monu ia ke hako tupu mai whani e na kuloto ke whatolo loto se kau ke whiri aki ai whakapoto taha mama holoto ka moa ta mai ko whiri o whai ki ha taha tene lava whakafofonga e rei ai reo ho whanau ia moe kai whanua ki wharearea whitu ui au tālanga ia hala whanonga e nau fōwai ka pau ko e tisaiti he wharearea ke mou hifo hatere a te tau hifo hatere kai te ha tau loto pau te nau tisaiti ke mou kakau hafu waha tahi pau ke tau kakau o nau tolo nau wangi hala whanonga i tau whanau nei foi experience na maria ka o solo ka o ki vai vai mau to go i hate ho para ke ho ki matua vai vai ai tau valuono ki matua vai pea ko ma tok fita ko tok si o biau tok fita la ki matua pe mai ve matua piveni he kai pe te fili au ia ko he te o fai hala au ko tua e no nga piso ko to kilo ya wai o alia o kau e kau alo ko ki he quantity ta ya be mai ya ko hoa o whanongo le ti o ia POLOKALAMA tau ni tamai pe e fili pe ia ko au kata pe au e pa pe tau atai na pe mo fili o kai au pito au ge wa ko le mo fili o ha bo fa manata de mau inga fili kai be mo pe bodo o ka venga e motuani o talu e kumalanga pe ka venga ko ni me ka mata pe ko e kembeni tau ko si o se kembeni ia hu ki lo to ko ke malanga pe o he ka venga pe ko fe ko mai ai ko na tula ko ki to i hate yo nei fa foi poloka i valo hate tau to ko ore vai poloka o ai ko mau o se be ki turi ki foi poloka ko ya fu se be mau ki te ni te hala loifi pe hala lo mango ai be mau ngai se ai o mau ha ai o fa fe mai ka inga e foi heki foi poloka pe kai ke ai fa ta hate ko ni fulai o fe ko mau tau ta ki fai mau POLOKALAMA tali fe hui be mo fa malala fa mama te ngai siu ke tatoka he loto mo ata mai ka kai ya o so mai ki mo to aku hu ka ko e so ko mari en solo ke vai fa ka we mari ko te lava ke te hanga i loi ai tunga o ki ai ka kai e ka te lava tala no he language ko e fe unga pe mo ata kai ko ya e ko ma hu inga ko to te lava si o ga ngai no foi ka kai fitu te so to ton ke farele bembe sai o ni takon wa be ki mo to ko os fa pa i tai mo ya ko pau ke wala ki loto mo to go ni ko pau ke hanga li riu e ne foi fili me candidate ko kia ka pau te ulava ya ko pau te ka pau te ulava ya te fa pa pau le te ulava e fili ka pau ka ke ulava li riu e mo to ko ni kai fu tu e success ko pe ni ka ko ui ko os ilo ene me na ni hanga tala mai ka ko me na analysis na mahino ka o mo tua ko ni o ku malohi ni fa papa ke o tua rock
Ko ne whakamakatuunga mahu inga ne whiri o kai ke utuio makatuunga lere. Hene pe na uloto lewa ke oange ha makatuunga ke ne whiri ange pe o whewho i makatuunga koe ulotonga piki hei taimini mai makatuunga koe te o atu. O si mahino ka te auia ai ne whakapapa o whai he otua. Mahu inga i ai. O toi pe ne whai makatuunga. Pau pe he Ia wanga provide ha makatuunga ke whiri ange pe o whe makatuunga o ku lere yangi ki ai. Ari, ko motua ta ku toki lo ya ko motua pe whai ako. O la to tala ele whatalano. Ko kamata pe ko ku whamalanga he fias ko ya. Wanga lewa o whamamawhai. Kau whanau ko he ki whai fias ko ya. Ai mafa tuki mai mahu inga whiri ko ni November. Pea o tanga. Ko isi wen ko sio ki ai. Ko whiri ko ni November. O kui kai ko katoa ia ka kai whanua. Ko whiri ko ni November ko ta ua taha to whai ki olonga. Ka mea ke nahonga manaki. Ko ta ua taha ko whai ki lalo. Ko me ko pesete ni manoa ia population. O hulu i mai le vai whakaukau ko ni solo. Ko iai ko whotua. Ko ho whiri o kai ko ho whiri pe maau. Ke pehe ko i vauti o ke vauti pe ki ho totonu mo ho whie maari mo ho amanaki. Ka o ke vauti ke pesete ni manoa ko koe hako tupe homo whanau me hako tupe whanau. O te gei ke nau tau whiri. O whakangongo mai ho nau kahau ene merie mo ene kona ke whakapotapota homo whiri. Te hoko te pe maranga sol to cut the short, long story short. O wheko koe osi koe ai polokalama. Toi whakaware pe hanga he kau kai u amanaki au ai hanga he MC o ang whenga maari ki motua. Nere ki ne ilo MC ia ai pota no mo ki motua. Koe ui pia koe motua taha ia he ki hao whanga koe ia. Ia hane ki rea. Pe poupou. Ta koe maari ia solo e ngau e. Ai mea koe lau koe ala ki he loto mo e tamai. Koe tala loto koe ki motuana e. O spau ia ke whiri pe ia he whafofonga pe o kukovi, pe o tonu, pe o hala, pe o lerei. Koe ka nere ki skui ia. Ka ahoni, kosi ne whanongo. Alu lewa he aha taha whakafoki he kai te kau he kempeini. Koe hau ia ku mui ole mau kempeini. Koe ngā he whiri au. Sia ke mahu inga whanki ai mea kon po nga toa tutoa. Ko tui ka pau na kai ke toa tutoa. O smore foi wotia o spau ia. More apita. Oi. O mahu inga pito. Ai pok mahu inga pito i program radio. Oi mau whaikawa i tofoa. Ka kai o koe mau mahin, koe mau tok whetau laki be. Na o sta noa me vena do whanonga radio. Ai poko usi. Ka toi mahu inga pesol koe uhinga koe toi tuai hafo i makatai te kai. Don't leave any stone unturned. He koe whamatara pēo i tofoa ne po. O hao pēo o mai whekau. Tawa taina ke whaha mōwhiri. Ka wai ke mō tawa taina ki he nunua mōwhiri. Koe ne hala mani tonu. Koe nunua au hao mo e au kai i rau ko whamawai vai. Au mahu inga ke whapere po te nau whiri. A bau nau whiri maari ke whonga wharere pure angai aoni. O te nau whiri na tori au. Whiri na toa taha ke he alo pou ke pure angai. Ke nau hoko te mea goni. A bau nau loto. Ke ririu e hala whanonga alo ha tau waka. Ke nau tuk whiri au. Ke angai whakapausa. Nari apito, e piven koe tu koni he whiri o kutai ririu ho tau mua ngā au e ko ia na ke kempeini aki me i fuoloa peo a o mai ki he ahoni pe ku te ai ha o tau mua ngā au e fo ku ke ririu ke ua na ri e kina hataha pe ku ke ngā au e aki pe whakaukau te tau pe aini ko ke malangai mau pe.
Mari solo. He koe whakaukau ia koe. Whakaukau ia oku universal. Ke oa nā ria kina taha. Oku hinga ia o kau katoa i pe paka, o kai kau katoa i pe patoa, o kau katoa. Ta tau ai pe. The elevation me he develop whaka limited identity. Ki he develop koe ke universal, ke awake ke humanity. Ai anga i tau kapo. Koe whakaukau koe a solo. O lahi pe upala polo ia. O ne support e whakaukau. He ko tau ko mahamani ia solo peheni. I loi koe ne tokolahi koe upau koe foi peolo tokolahi nofo he foi normal distribution belt. O koe ngahi outliers. Koe ki toi tokanga mahamani ia. O ngahi was majority ia was nofo ia he foi normal distribution. Koe ilo ta nofo ta koe ke sipe hiwa mo ki sipe ta. Koe whakakau elito ia and no one left behind. Koe leaving no one behind. Ta tau ai pe so ke mahu. So ka pau tau tolu ka more ki taha ia ka koe hiwa o tau alu mo. Koe tau te hoata to ke taha. Ngau tau kia au he usio e solo. Koe outlier koe he fonuan. O koe ke taha e toko lahi au pito ia. Koe lia kina koe vulnerability whaka mausia whaka ako. Vulnerability tai mausia whaka ekonomika. Vulnerability tai mausia whaka lotu whaka lau maari. O kufu toko lahi au pito. Kau tau focus pe tau toria. I ki foi tosi. E anga i tau culture. Whakakau o hange pe ko lawe ke mindset ia ni nai. They are all integrated component of foi kavinga when no one left behind. He ka pau te tau operationalize o vete whakarerei o no ngahi kahoki. E mau ka hatoa me vete o tapu. Nāri ala. Koe piveni koe ntuku koe tai ni mi koe osi foke hopo koe he bribery. Mahino api te ola pe aku koe whakaukau foki ke whakafoki u ke ua te whai ngā mea koe na hoko ki mua pe aku anga mahenga ea whi anga maheni he campaigni tufa mo ngahi mea koe ia. Koe hae difference o kune make he i homo campaigni koe ni hirian koe hopo o te whai ngata homo campaigni koe ngā koe kai ki te lawa whai ngahi mea koe ape whai ngofu ange ai campaigni homo wakai ki ai. E solo. Koe whehui whai ngata whai ngofu. Ia koe whehui. Ai whakakouri mo mama. Koe mama nge campaigni. Koe mea ko whelawi ke so. Koe foi tonga ko ki ai fonuan matu koe campaigni. E toki koe ne toki lawa no mooni ai whakarea koe tupo nima. He ne whakarea he ne hanga tuange mai he ne executive authority ke pe papalo te kakai. Pea ne whakarea koe whakarea ni koe ni na upehe e toki lava mooni he taimini. E ai hataha e hao me he any humble beginning. O lava rise i level o leadership. Ka pau o kune mao e tare e niti. Pe ku whilau ki ai. Ko wharea ke mea koe ni. Ka atoa kau wharea rea ka atoa i loto. With all due respect. Moi kau candidate ka atoa i tua. E anga koe uksio. Wai whiwhine o nei kai o mahu inga ia pia uia o koe whainga whakaukau, whainga commitment. Whiwhine koe ko mele a manaki e solo. Koe. Nā whanonga ne whaapokalama e ne ongo i koe ke malawa e a campaign, he ngai campaign mai koe. Koe ngahe overpower beia he tunga wha ekonomika. Neongo lelei e ne whakaukau, neongo lelei e ne tau mua mo ne kaweinga e ne hanga tau kawe. Kau neongo i beia o kai ke ne maue. Kau ke ilo e koe ksio, o koe ksio. Ke katoa kau wharearea i roto. Whiunga ngā mele a manaki ki wharearea i hato e taha kui ai.
Ai ko sio ko he foi tu at ko ni. Pia ko fia pia e lava kakai from any humble beginning. Pe unau kai ke nau ma sia nau nima. Ka waha ne fainga commitment mo ne fainga tareni ki fare area. E fainga fua ke nau campaign. He ko poi ni e sol. O ke la e taimi ko e nai lahi fi mo kina pe e kau kakai mo kau candidate he tala no he language tufa. Pea o mai rewa o wha mo i lotu o teke mua aki fo i language ko ia. Pa kuna fe mo e kina ai. O kai la e ke bengo ni. Fe mai kaka ege nau tala noa mai ko whakaukau. Mo pe uke mau ha mea ngā ue ki whare are. Ke lawa whaka ia ki. Hona ure opa mo hako tupe whanua. Ai o kamata rewa tala noa ia. Ko whehui ia o whatonga i ko mea. Na whehui mai he ngahi national issue. Na whehui mai he ngahi mea. Wale rei ki lao ke system. Koe ki te whai tā noa tange wai ia mo tanua lao. Ke bengo ni. Paka e ko kukio impe ki lahi. Ko pehe hanga na ulawe pe au ki mua. Hanga he foi ansiki ko ni foi kau minister to tolu ni. On hanga ko lahi fonuan. Me ni taha e solo. O mana tui pe au he kamata campaign ko e tau kosi. Hihi ke pe campaign ni ha ki tohi whaafe ke ki whenga panga ha tohi whaafe ha left right and center. Me e nei condition ya ata mai kakai me nei osi ilo ya he kakai ko ne teu campaign ni pe ko nau me au fai unconsciously unaware kai ke nau aware nau do ko ha ko a repercussion pe ko nunu consequences he o foto atu ka hata ya ne sirini putet magnitude ke alo o tufa he ka ko uhinga ko fai pehe ko community te nau fai lewa na dole ku mi sponsor ku mi o ha pe ke kai ha ke lava o whakakato ke umema he kono tau ko ni tau mo ana ke to pe ki loto he to ka ria kai ha i loto ai ni pe kon tau lava sio gai e solo ko ai tau lava o sio gai ko na mai ke kakai o kore na falala ko i ko interest kakai tai mena na o ki loto o mano to ria fa o mai lao ke whakaata ka investor ai ko na toni e na campaign o na kai pe ke na te fa na mai to ke outcry te kakai ai ko foi ngahi me a go ni hanga pe ko e kakai mau ngai umia ko fifia i bel mana tu ko la mari fo ke ta POLOKALAMA tawa ke kakai ke ta no issue he mama ke wa hoko ai tau fa hole fa poli pa tau ku ke pa more la mari le ia ko uhinga ai fi la ka tanga tai fono na na teke mai reform publicale ta la me ko pana ngo ya pito ai me go ya pana ga yo uhinga ku pehe ke te ke I whakaukau go ia he ko ngā he ko e na matua e pupuha mai whi lau so ke kau taki wani angona nau angon kau polo pare mai na ke nau whi lau na do no nga wi fo publika kau na kolos mai na tolo whaua pas wana piriti kai pa nau whakalere na telefono ko ina na do ko haka uhinga na tau mo ai adiliu ai ko uhinga ko whakatano fu solo ko essence ko lau mari erito na fai ko o teke lili ko pure ko sai whaawa pasi le vai kau independent mo kau ko eki ai ko na ka na tu ke lili o falere na to preanga tau whakatonga he tau ke vilo pe fu vai pela tau o pure ko ia au ka pau lot ko noa ke na hanga ke nau
whahaliliu me he pure kowi. Nau whake mawhai ki he mō meni goina nau ngā we I liliu. Ke whakakakato e whakaukau ka taulawa sio. O moni whaalau koe a genolo. Taka paure wa te nau ai o kowi. Patoko mai na tolo tā. Pa moni le whalau ko pita koa mō paula. O e tutuki anga tonu ka tutuki whakafo iwo I pato ai. Ko anga e pore e whakaukau e solo. Koia. Mahina o pito ai whakaukau he kempeni. Ko ngā ko te o ku mahina pe ke kai ngā pa whaingo fuang e kempeni he ku wakai atu ki ai ko ngā ko mahino ai ngā hi te whakaukau ko ke malanga ko ke talanoa ke ngai whakamama pe ko tu ku o koe ke hafu mea ia ke take long ke kakai ke nau wakai ki ai. O koe pe ni ho ku nau whinga ke o mai whangi whehui. Whikaki mo kempeni ka ko tu mahalo ko whangi whehui ko tō ia ki tu ahe. I he mea ko koe e whakaukau ko loto ke taki unu mo ke ka pau koe ki te aha mea te ke te talanoa ke I he kempeni. Ka ki I awhe moa ki he workshop ko na whakahoko e he poante. Ai na whakahoko mai wai whangi isi wai ko whatonga I ko loto ki eke toange ki whahaki whamama ki ai. Okay. Ia. Algo ye osi. Okay. Ai ko tu foke nau ki whanongo I he workshop ko na poante. Pe ko tui ko ngahi workshop whawhana e whahoko. O koe ngai whakaukau o loto ke o atu ki whamama ki ai. Tatau te whito ke taimi o whamatala I ai. Ko ngā ke kakai ke nau ilo I ko whē mea to tonu ke whai ke ai talanoa. Hanga ka taimi tau talanoa ai ke he liliu koe ki mua he wawhi hongo fulu. Mo liliu koe ni koe ki mua he wawhi hongo fulu. Mo tau liliu koe he wawhi hongo fulu. Oku nai whai whake talanoa ki ai Lope Senturi. Pe me ni ihi koe I he POLOKALAMA. Na nau whamatala ke ngahi mawhai pure koe whanua. Ai ne whamatala pe koe ki mua he wawhi hongo fulu whai mawhai e wha. Pe ki mua koe he wawhi hongo fulu mawhai e tolu. Ai ne whamatala I whataha toko ni mo tu I aluhifo kabineti mo hafua. O aluhifo ai. Pia osko liriu mawhai e tolu. Taimi koe na ke whai ai koho o whamatala ki ai na ke whakaha pe he o ku tolu pe na tolu pe ki mua te tolu pe ki muini. Ko ki konga ia ko loto ke atu ke te ki whamama mai mua he konga ko ia. Ko whe mea tonu wha mo e tolu pe na tolu mo tolu pe. Ai tu koe mawhai pure. Ia e solo. E malo o hake isi ua ia. Koe palapare mafukai nu o tau whetaurak mo he ahoni. Koia. E kai koe ke mama whiunga ahono whatonea I. Koe kupu kau whamatala mapope. Koe kupu tau taha koe konistu tone he osi e liriu wana hongo fulu. O tolu pe. Ka koe tolu koe au ti whain mai ia koe kabineti wharearea pia mo e whamawanga. Koe kupu tolu taha koe a koe nai kupu tolu noa I he ki mua koe he liriu wana hongo fulu. Nai ki tolu pe mo ia. Ka koe whakarea ni koe he kupu tolu noa koe ki mua. Koe tui whataha toko ni mo kabineti. Ke hanga whatongai. Koe whawhai pure ula ki pe. Wharearea pia mo e whamawanga. Sai. Aia na iai e tui I he kabineti. Ka koe whai language koe ne whataha toko ni solo o kune taki he I whanuani mo e kau lao, mo e kau FATUFONUA, mo e kau wako, mo e kau mea ka toa o nau he whai whakaukau. Ka ke katahanga o vete whakarere whai pure uraki. Pure uraki he aho koe ne sea pe ai pare mia he whatahanga uia koe whataha I kabineti. Koe ne hao pe tu I o sea he whai whataha te taupe. Ka ui rewa koe whataha tokoni. Koe whatongai solo. Koe whatongai mea koni. Koe mawahe pe tu I uia koe whatahanga kabineti. Koe ne iai pe tu I uia koe whakataha
whatahatokoni. Sai. O ne hao koe ke uafe hongo fulu mo diriu koe kuptolu taha. Ma wahe tui. Sino pe taha, tui ata atape. Uri tiu silewa mawhai koe kabineti. Koe uhinga ia koe au ne mau e mawhai o mai he tui executive. He koe tu koe ki mua me whakarea. Koe tui i he whatahatokoni. Ka koe kau minista o e kabineti o responsible kono whahoko whatongia. Sai, ka koe tū ni whai whatahatokoni. Ka koe whatahatokoni, koe kau minista o hui e whakatanga e awhio. Kono whatonurea koe he konsepi o pure anga whakatui. Koe whatahatokoni, koe kau wharei ai tui. Yes, afea o e whonua state. Ono kame whonua. Koe foi diriu nai whai wana hongo fulu nai. Nai toi foi rea koe kame nia. Kai whahue foi rea koe rain. Ma ai koe foi whakalangilangi a ke ange tui. Ka nai aha no uhinga ai foi move koe ai so. So. Kono uhinga he nai. Whai katoa e ututuni whakahoko he kabineti. Nai tau e whawhangu he kia ai tui he taingo toa pe. Ka whaihala minista ko tui. Ka whaihala e pare mea ko tui. He ko ia kua whangatuku. Ko ia kapteni e waka. Ko whakaukau ko ka aha waka ngoto. Ko pau ke mate ai mpea mo kapteni. Ko tongani pena e ngoto asi ka e ulo tonga. Kapteni ia. Ko ia mama taha ko me feitu ne whae ngoto. Ka pate ke sia ngai feitu o nau royal ko nau whatongia. Ne ngoto pe waka pike pe kapteni he fohel. He ko hono fo ui. Kaike. Ko hinga koe e whatanoa. Koe lau maari e pua erito e liriu. Ke elevate ne afio. O whakalangi ki he fo isea koe tui e whanua. As a symbol of peace and unity. Ke oa te hoko ha whehala ke whaitutoni. Pea taunga rea ka kaia. Kana VTP i kabineti, VTP i wharearea, VTP i whamauanga. Kai kei ngeia ia pe, a sino pe koe tuunga pe koe. He koe sign of peace and unity ke whanua. Ka koe ni e solo. Koe whai hai check-in koe na ulau. Lolo tonga na e tolu pe he kau e tui. Pea tolu he. O mai kau tamai ko nio tamai na e whaa e pea tolu he. O staki hala bia he whakaukau. Ka ko ngā whoko e whinga whakatonhia whok solo. Ka wanga o te whakaloloto ati whakaukau. Hanga rewa he kupu ni manoa ko nisi tūtone fo ou. O whakotuu mai ai ko discretion pe ne awhio. Ke ne whiri hane kau whare. Ke whare ia he ne mea whakapesanolo pe a ana. Kai mea whaka executive ia. Hanga rewa e nau tolu o skalui. He konga koe whamauanga. He konga koe ne pēnolo. Koe pēnolo, koe komiti ia e whakatahatokoni. Sio ke hanga rewa nau tolu ai kau whare i o uia koe whakatahatokoni. Koe foi mea ia koe o vare pisol. O kuhala ke ngaua ke kau whare i koe whakatahatokoni. Ka koe uhinga koe nau hanga o whakatutu e whakaukau koe ia. Ke whaia kono whairifia i, ko whatanoa kono whairifia i tau tōra hange hakalae, o tau atamai. Hange whatatoko ni hafu, mea lahi. Kau kai jaha mawhai ai he ne tū koe koni stūtone koni. Aina e hala ke ngawa ko whairea whatatoko ni. E tōni e ui pēia koe, kau whare i tokoni. Ke whakawhai ke hei. Kai o amanake au tau ngau pehe. Ke to mai whakaukau e whatahatoko ni o whotu e whisino ke heia, pa whotu e function ke heia, kai ke ui peko e whatahatoko ni. Kui. Sio nge whakaukau ko ni. Ka pau
tau pe io ai bu fa la tau pe ko fare kolo ai tau pe ko fare kolo ai ko no inga he ko nau go ai ko kolo mo me sai ta uia kia ko fare kolo fe tongi le mai ni ai fountain ai fare o mai a ko fare tuki kava ya kau ke tohi be ko fare kolo e ko hafare malolo anga kai ke tohi be ko fare kolo fai na ka ke ko kuinga ko ne mavahe pe foi kakano o fountain no mea go ya o mavahe mo hingoa ia kau ke o mai pe ia ko mai en ko kau fare kai o mai foi hingoa ia ko na hoko ko kau minista ke na fare i tui nga afea e fonua o mai a fa pipiki a he foi sino go ia tohi fa mata a be ko ni studone ko na me be ko fare i betu ya ko me go na be ia pes clan ya ko u ia ki ai ko hu go foi pe nolo o tai fa ko ni studone a ene inherit ia mafai ke ne pure i fa mauanga he kapau na he ko anga foke ai mea ko system ke derive foi function go me foi function go foi component go me foi component go na to tonu kapau na ai whakakau ai kau FATUFONUA a ko ia ke ai ha mafai pe he whata tokoni fare i ko ni na to ke tohi ai pe o ku ai mo mafai ko i he whata tokoni he whata tokoni ko ni writi fai fo o e ko foi ko privy council o fare a ko i concept fa para ni ko privy council na don ke na to ma nga o ke foi ko ia pe tohi ai pe ia no fahinga te writi fai ke ma ala Malku o ki moto mai ho laine piven. Kona ku mai. Koia. Hangi pe ha puloa tau ho vale pe ta tolu kia ku whanau i mai fu mawhai la ia. Koi. Hau ke han solo ko ke whakatomtomu pe wanga fe ata mai o i kakai a ko with due respect. Kakapau e hoko ni kai masi. Malu ko ilo. Kapai e upehe au ko poto. O ko upehe au pe na hanga fe ai faite mai pe futunga me agoni o nofo i taulo to koni stuto. Ke tu fo ke veni os mahino hangan ko hanga ata screen ko ai kuptol taha ia os mahino tai nim os ko di riu kabinete pa ta fa tala no ma pe ki ai he FATUFONUA fo o kabinete fare area fra mau anga ai ko si mama hareva ai sino ko tu i me ai hange ko na fa tala no ki ai ko ne ai be sino tu i he pure ki mua he wa fa fulu o ku whakatahato ko ni mo kabineti de vai pa ne mama he pe me ai kabineti ai ko foi tolu pe na ko ku ia he tai nimi pe ta mai leva he tai mo workshop ai fa mahina mai ko ni mataha ai ma fai pure ko fonua ko kabineti ko ma fai pure fonua ai ko pau na ma nga ngafa fe nga ak fataha mo tali u ki fare area ma nga fatongia pure anga ko tu ko ku fitu o ku marie ko ku fitu asi ha ke ha ia ke leva ai ai tu i he whakataha koni. Ange ko ke talano gai lotonga pe na e whare i ia tamai rewa koe ke kawai ngahi mawhai ia i he kupusi i ko uluaki koe ke kawai ngahi mawhai ia koe tu i he whakataha koni. Ai o mai rewa ia koe mawhai rewa ia i he whakataha koni ai tu i he whakataha koni. Ko hanga au to tonu ke whai ki ai ke whai tu ko ia o ke i ho whakau ke ai o foi tu e ku fitu ko fare aki solo ko foi hai chekia Koia. Ana ose hage ko la ose ai fi u mu e to tolo mai ku mai fo tu fa mu e tu me ko la ke faka alinga aki o ke ia e me au ke tuku ka ko vai faka system faka kau ia Koia. Faka alinga mana tu ke fatonga so no mai faka ta ko ni kau te fare ripe ko taimi pe ha o tu i o sea
I he kabineti. Automatic foi whataanga koe whatato koni. Kone mawahe pe tui, evaporate foi lea goia. Koi. O hui kai ke pehe alu maha foi sino koe whatato koni ki tua. Pe hau maha foi sino koe whatato koni ki loto. Koe sino pe tui, koe ne tangutu pe he kabineti, hoko rea whataanga ia ai ko inclusive kabineti me pare mea hoko nau tau koe whatato koni. Koe ne mawahe pe, o evaporate. Puna ea hage unga ku evaporate fo ilea e koe whatato koni o more. Koe hongo institution pe tu koe tui mo i kabineti. Koe na whataha ipe, uia koe whatato koni. Koe ne mawete pe, koe te ha whatato koni. Koe hara e whakaukau, ai tau kau ako. Ke mawahe tui me kabineti, kai ke iai pe whatato koni. Asi solo go ante o vai ko fase se rea e si o ke faiga. Tono no fa vesta polo pe fu. Con isto tone un ti sai te ka o funua. Piveni kwa ki fehu I he ni fehu aku mai penolo. Oku asia tu koina. Gi eke ka piveni ka pau I kai ke fa konistu tone penolo. Mahino ta whakalao. Oku totonu nai ke whakailo. Oku malaba fi mea ko ia pe koe ke malaba ko ngā koe konistu tone. Koe penolo ta whakalao. O without a doubt. O kai ta whakalao ta whakonistu tone. He ui kai ke fola. Koe ke te whai tupure fonua. Ke pe lete a pi laiti. E deo was laiti. O kai koe konistu tone whakamagatu unga. Koe foi tafoki hake peo tala mai o kuiai e pe nolo koe ko mite whatato koni. Ka ko fe whatato koni ko os evaporate foi. O huinga solo. Ki au o kuhala ai tauhanga o whakotu e pe nolo kai ke whakanatula hano nau. Me gogo whatala no ai koe. E whaere ai whareiti. E mea o kai ke natula, koe ka mea iau natula. Tau mama o pe me natula tau whetakai tau tore ngahi iwi o se ta nemo. Ka koe ni e solo. Ka atoa umea koe ni mana tui nau tala noa ko hono eke a whepakpaki a ko ni sutone. Kupono ni mam, ku whaa. Koe whakarea koe he whamau lahi. Oku na whepaki. Ka kapau whemau ke whakake. Ai ke alain li uia mi wharearea. Ki au koe mea koe ni ke penolo. Whemau ke li uia mi wharearea. E koe ututoni au nau vai au tai whakako ni sutone tai whakalao. Ka pau ko hatutoni me he penolo. He kui kai pe whakanatula ni tangutu ana I loto he koni sutone. Koi. Mahino o pito ai whakaukau ko ia. E piveni ko tu e taha koe mea koe whi poini e taha nai whai ai au whi mau ke whahano. Toki whamala ala ke whamama e whakaukau. Ai pehe koe royal prerogative. Ai tui. Oku pehe koe ai I se minana whanau ngai pehe. Oku iai ai mawhai e tui I ane royal prerogative e tui. Oku kai ke tohi he konistu tone. Koe taki hala ia koe na aku hanga I o whapapau ke o malaki hoku wa e pau hiki hoku leo na whakapapau ke hoko ia ko ha issue pe tokanga ke kakai tatau e pepo o whewheitu koe uhinga hoki solo hoki peheni koe kau ia he mata vai ai whainga whakaukau ko ia ke tauhanga o taki ene a whio ke whakatau e le lahi whakauria pehe. Ke tau whahoko ki ai ko hono mawhai o whakarewereo. Solo. So koe ngahi, koe kawia he ngahi whakatau e le la lahi nei. Tō ai whahinga tangata. Ai koe nei whai ko he toa wha. Hire au ai koe, ai soko whakatala no au peheni. Ka pau koe alo koe o tua. Liu e maka koe maa. Sio tala noa mai he foi iko. Ai ke fie tangata. Ko au koe alo tua. Koe kou mawhia mea ko toa pe.
So que foi ai foi ai koe ai koe ke mau he kau he tau ko tau he pe ko kau fare pe ko ataka ene afio ko ia o wa no mafai o ale vereva si solo ki au koe tau koe o don de puke mai ka mea koe ni o tutuki fa fo hivo i gono he una hanga o taki ene afio ke fatawele ma lunga taha mea ko fatawele ka ke whanonga mai ka hanga lau atu ai tutun e wha mau he kono uhinga he koe katoa e umea go o mai ki uhinga i aki hala katoa ko wha uhinga ka pau te o ate whakauka ni so ka pau na e whakalewerewa ma whai ne afio hai uhinga na te whe mawai ke liriu e koni tone kupu a hiwa e ke whakaata e passport na nau whatau o mahino go tai whakalao so ai huena te fai me go ya ko poini en ko farea ko he fa mau lahi ai issue gon ye ai issue gon ke claim nei ko ka hanga fa ta no ai foi hopo go ya solo ko hopo ko hanga he fa ta to koni ai ko fa ta to koni o fa foi ordinance ke ta ofi aki hatoi hu mai pepa kon ko tai mo tonga ki he fonuan sai hanga rewa he tai mo tonga o whaka ilo rewa o ikai na io na rewa o whaka ilo ke wha mawanga nahi ke nau whaiha judicial review ki he foi tutuni ko ni foi lao ko ni heku na whepaki pa mo kupu fito e ko ni stutone tawa taina ke rea pe tohi o whakaukau whepaki ko ya sai ko tifeni rewa ko ko tifeni le ko ai pure anga ko nau tifeni ko fo ilao ko ia na hanga inek ko exercise pe a royal prerogative a ene afio hanong ke iso eu ko fo defense na nau mai ani pe ko o mai gon e lopeti ani pe ko tau te fanong be ko pe he pure anga re vai o ko hala tu ko aki ia ko ai ke tamte ia ke mea o whepaki mo ko fitu. Ko nau defense nau tol ai ko pehe that the ordinance ai ko foi lao ia was enacted as an exercise of the royal prerogative. Whanau ke so? Ai ko tala mai wai royal prerogative ia ko ke tohi. Ai whanau mai ke tari wha mau. Ta mo tutuni ko na whai aki. The monarch could claim no prerogative that the law did not allow. Ai ko tala mai he mau o ku ikai ke ai ha royal prerogative ia o tai tohi e ko ni stutone. Ko ba ke tohi. Nari. O poini pe ia solo kai ko feinga ni a ko pe wa tau fe ia ke ni a fio pe wa ye roto ke ane pe ko poini o mai mo atohi tau uri community as people ave foi mafai ko ke tu i tohi ai lava ke tariu ia nga hala fononga mo ui merino tolonga tuloa ko ai ko ke ma fai ri fia te volo ta tolo masi loto mamai lai a ko fanongo e fu kakai o look up ki ai kakai e fonua la ware fonua na mai fafanga aki me kai ke amanaki au me tuunga mama go au ke hifo mai fainga ko weisi ko ha fainga ai ko tau pehe ko mafai ko tu o mai ko nistutone ke ne dissolve fare area o tohi I he ko nistutone ai au ku ia e fai mafai ko ia ai unha ke pehe mafai ko ke ne file mari crown prince o tohi he ko nistutone o ku ia I mui mafai ko ke o ange he ko nistutone he ko lau mari e solo
Kau hanga fa matala fa le me ngoi. Nai pe tu po ulu ki ko au nai fa le vere vai pure. Ko me pe na roto ki ai ko me e nai fa he fonuan. Ko fe kau ko me nai fa. Ka mahino ka te ko ngai e fa po uri, ko ngai e mama. Ko mai kau kristiane mo kau missionare o mai lotu o mama ke te au. Ko fa po uri na tau fo mai ai. Ko ahoni ko ngai ne mama. O mai lao mo ko ni stutone. Ke fai e pure o whakatatau ke koni sutone. Koe, tau lere mai pe tau ko mafuri mai e ahoni solo. Ko ai e nia ke toi foki pe lao ia, o tuku pe, koe whainga whakarea nu, koe ke utui ke tonge ke whai he lao. Koe mawhai ki ai, koe minista he loto ki ai kabinet. Koe ke tohi e u mea ia, kurai tiuria, mo i ngai mea koe ke lava, ke hanga he lao mo i whamau anga puke, ai pure anga, me hono mau e lao, kai tāpara si ai tone ka kai tutong tu mau. So kono whainga tae e whainga whakau kau tau toi foki, hanga kau whaulau e aho ni, o whaka foki ki tau tau ke tau toi foki tau tau, o kai koe tahavalu fitu ni ma, ki mua he tahavalu fitu ni ma. Whanau ma geni solo ke mea koe ni, whanau ma geni, kupua ni ma koe koni stu tone. Kupua ni ma koe koni stu tone o tahavalu fitu ni ma. So ko i whakarea ni gogo iai. E tapu e mau ngāu e hataha. Pe mau totongi me he pure anga. Koe tuhau e whanua. Ka pau o mo ua i ha whakamau anga he ngahi hopo koe ni. Hopo tarisone, hopo bribery, hopo whakavaloi, hopo whautoki me loi, mo hopo embezzlement. Ko ha more hasirini i hane tokanga. So ngai fo hia ko ia tohi ia he lao mo konisu tone taval fitnima. Sai. Wanoa wo wan solo. Tau come across hono ansiti au minister ko bribery. Kaya halau behe ia konisu. E was repeal e lao ia kuia. Ko lao wena repeal e dai fitbal. Ko me ia he ai fai tutu ni. Na amana fo ko mama lo tu mo ya ko mo ngai moral judgment ni e kei maalunga ia. Ko ha me ho dai mini. Kai ngata he nau te hu mai pe hu ate ngau te la la yang a no ngai benefiti ona. Pe to alu na to mo umbe alere ai pa anga to tong tu hawe fonua. Na fa no ngau ko ma o pe to wa fe solo. Mai fu me ko nu lau kiru. Wow. Ai ko mamange piveni ai tahavalu fitu ni mai he tahiwa he wafe he wo mo tahiwa fitu walu Ena os mai te tau ko tau tole nga mea ko ia Ono sai fo kia koe ngau e fa sistemi e ai indicator ne tala mai pe ma pe fone te mea rere pe ku vevela mi jini ai ko indicator ko fe mau ke tala mai he indicator o ma nge taval fitni mai mono kautaki e kautaki o no o ko ia ko ngahi Ka unga whake ta tala noa ke whakamama u konga ko e ni ka taha u hingi ki ai he ku. E mate ko taimi pifo tau tala noa i ko ki he tui. Taimi ko tau tala noa i ki he tui. Ko si lere peni ihi ia koe. O ku whenga piven ke toa katoa mai u mawhai koe me tui. Koe ke lota piven ke mau he tui e prerogative mawhai ko ia koe o e prerogative power mo e hafua. Ka ko ngā kia ko poi ni fueni ko ke whamatala. Ka hape mea koko uloto society mo fonua ke ave ke tui tohi he koni stutone ka tau mau ki ai. Ko hinga ke to ha mafai mo hafai nga hinga pehe pivene. Fefe tu ko kufafa. Ko ye na mau ki ki fo ke me ko ya. Ko whakatau kawe fo ke ai speaker ko pe ko alo peti ko a ko ya. Ko uhinga ne pehe ai o wai prerogative ai ne fio ko ke toi te tu ni ko hopo ko fila ke pa ko pa malala ko ya ko hopo ko na su tu ni fo maula hi hala tu i no fa no fo hingo ai ke fila ke pa ko ya ko khala pa avere wa tangi ai fa ai go lo tonga hingo ai dai mi alu ke fa ta to ko ni ani ko ke kau fare i ko ni ba mo tui
toi tala mai be na dol kala ko te ke e ko pehe ko te ke fai he tuia me ke ko uhinga fo aku te ke fai hala tuia he uhinga ko ini kai ke hanga he ko ni su tone ia pe ko mea o tala mai foi time frame ke ne fai e me ko ya ai ko anga fo ke fo kau e mala pe ke to fa bong bong ko fo ilo ta haya bong bong ko ne atwa bong bong u hala ta mai o mal tin to ai ta fo ai ke tu palo pare mapia ko kai ko ke kria ko la sai ka tata palo pare ma ko hoko ka pau e pehe e toki e ke ia amui he tamsi go ni tonu go ai go tu toni fa mau ko ia toton toki e ke ia amui ai totongi lisi ko to ape me taimi na en tai tolo ai ma tu ko hingo au ha mo tofia ha mo totongi lisi go me ka pau tene e ke amui e ku totongi me tu hawe kakai he wan totono na ke ne ma sirin ko ya ka lo tonga ma he tama ko ni taimi ni ko palo pare mai go no mau e ko ni stutone ko ne tuana ko ka ulau ya te au konga ko ni stutone solo se ka aki pe mo me ko hingo ma tofia na kulau whakatonga i he whakataha e konga ko sione. Ka koe konga ni koe o ko pehe koe wao ko mana ko mau beho no lau e whakatonga whaparangi. He kou tu iau o ku si e tau rea tonga kene o mai whakaukau. Ai koe whairea ne ngau ki o kai ke lawa i he tu i kene hanga o ai ko foi reo ko ui ko lavai ai ko ke ne lavai ke ne hanga furi be fetongi ai hingoa me tu faholo ka ko fare fa para ngin te ulau e be he mahino so ko no fare au be but it shall not be lawful for him to deprive anyone who has an hereditary title of his titles as a chief of hereditary lands and noble of the legislative assembly. Ai ko hinga ko fa no o mahino mai o tara mai he ku fa o kai whakalao it is unlawful. Ke hanga ti private ka ko ni me he hingoa ya mo taitolo ki he kele. So ko me go pe ka hanga he ka ko ni o eke amui leita o fa no ko ke tonga ni ke yako. Ina scenario ko mahene ako o fotu no family he needed money. He can have a lau o se ai ne bank account na tu mai tu hawe ka kai. Wa ma ai mon masi. E nau fusi aki. Kai pala I pe tu aka tau to ai. So ke foi fare ni ta ai. Tu ku ke he ai ko time ben ya la ke ai tu I ka pau mo o he talsone. Hanga tau ki moto mai piveni ho neti. Dewe mau ki moto mai neti. Shoka. Kono ki ongo mai. Kono ki ongo mai na ki moto ka ke to ki whamatara mai pehe na moto mai o tala. Iyo, kata ko solo ko telefonia o ko petu. Mana atana. Ko poini foko ko hingo ko kai. O kai ke it's unlawful ke tu I ke ne hanga deprive ai ataha. Ti sai te e hoko hako. So ko hinga fa ta no ko na to a hingoa mea veikune. Ko nga ko container
kawa malo na ni pahu mai pa mo ua he la to hingoa ka koe ke ia ha mawhai tui ke ni to hingoa ave ka halai ne ke to opo ave pe ke lai ne pe he family pe ai pe nai ave pe kono foa ai ko sio ko koe o kai ke oange fo i ripati ke pehe ke whai te riha i he hingoa mo tofia ai ko nai o hake e whakataha pehe koe whai te riha i tui ai ko nai pa ko huiga fo yang fo ke mea ke te raki rea ha mea te raki ai ke te mai no i mea pa te to rea ka ewa takhala i ka kai he ngai whakataanga pe Mahino apito ai whatala noa he ngai issue koe ni piveni koe whai konga ni ko wha oskai kata koe ngā kata taimi mo ke i ata ke ho polokalama hoko koe mo family mo campaign koe whai tu oni koe whakamau na ke o mai koe ia i he case koe ai taimi o tonga. And I behave ke tu ne whakamau koe ia o kai ia ha mawhai ia ha prerogative power ia atui o kai ke tohi o whatatau mo ko ni stu tone. O ku hoko ngai tu koe lao pe ku like a common law pe ku hoko pe tu ni koe tu pe i hopo koe koe ke hoko ia koe lao. Io hoko ia koe common law. Hoko ia koe lao. E so nai toi kou wheta e whamau ia i he tu ni o pehe. O ne hangarewa ti krea ko fo ilao na fa he tu mo ne fa ta to ni was unlawful and invalid be ai le fo ilao ko pelo fa ka ba bebe quash ko nga ko fo ile ko quash u hinga na i kai peke ineki e ni point of time even kapau kuna osi hoko fo ilao ga mamon hua forget tu mo me ga tu ni fa mau ia ke fa fo ilao ka bebe pe quash fo ilao ko ya wa kane osi osi e so na talave fo ke fo tu ni ko e tu Britania ko ke tapu ne fare area ko Britania wa no tahiwa na ave tu mai fa mau o ku unlawful ya nei quash te mo fo tu kono quash ko uhinga ia na ke wipe out ia me historia ne kai peke ai ha fo tu be to e mini mo me ago to Malera hita mai e fi whakau. Biveni, o lake ke whakau kau, ka mena hoko ki he whakailo ko o nuku. Ke ta ki whaawasangi mua ia. O kapa o kai ka kuloa. Iyo. Koe whailo nuku nei, ani ko hango lau nei tutun koe whamau. Ko tu koe kupono ni mau uhinga mai pea. Koe kau whafonga kakai. Ko ne clarification ia koe ke tu koe kupono ni mau. Koe whehu ia whoki. Tala mahe kupu wha, ke tatau e lao ke taha kotoa. No pere pe koe whafonga kakai. Pea tapu ke te whau halau awei me ko ni sutoni ko ni ke no pere ai ko foi tutunia ku fa ka ko pehe ko he fa mau ka ki amana ki he to liliu ko ni sutoni ha ke liliu la ko ne wana ho fulu o ke tu pe fa nga contradiction pehe ne la ta ne pehe le wa ka pau fe mau ke whakakau e no pere fo irea pe ko ia ke tanaki ke kupono ni ma ka ko foi liliu ko ke fa mi fare area e ku fituhi wa fare area ai koni sutone ne fa ata amen ke koni sutone ke whakaka wat ko foi rea pe en noble representative ai foi rea pe ke tana ke ku bono lima kai lava ke solo wa foi contradiction ko ya gulahi pe u konga ia fe paki e solo he ko manatu ko tauliriu ko ni na tau hanga to o tu i me kaven he me mafai pure sai kau ke tu pe ku ta fitu ke fai he tu i ne pure tai fil mana ai be foi alignment ia ko pe to don ke fai he pare mia me kabineti ai ne pure tai fil mana ka lava ke tau puke na tolo fa tau ke na ko tanu pe hala ko ak mau tolo ko mau tu ta tau ko fil mana ko ya mo ne puiche ko ni sutone pa to don ke mo puke le va ke fa mawanga
okulahi ko tatu okulahi me fe pakpak. Ai kone tu ko ia o ika ke tatau e lao ia I he ono nima ki he taha kotoa he koe ke kau kau no bere foi lao. E fo mala ala ia e fo mau. Kono anga. E ne tu unga koe lao he auni. Ka koe konga fokia e solo nau fai e mea koe ni he fai pe mea koe ia he ospe koe ai ansit koe ka minista. Na ia tokanga mamahe ke isiu koe ni ke solova mai. Ka koe mea koe na kuna kai tokanga uia pe ku whakalao pe koe ki whakalao ai nei loto. Ka na tokanga uia ke o mai he whakamau e position e lao. Ka lawa ke whaha ngau e ki ai kene o mai e foi I kuala tigo I au tau tanoa. Ke tatau e lao, ke o mai foi ku whaake mo oni. E ka pau e ke exispe ku pono ni mā te rei te whaha whalere ki ai. O ku foi loi e ku pono wha, ku whaia. Foi ata pia no, ku wha. Koi. Ka koe lau maare, na iai pe mena e ke mau te whakikihi aki. Ke alu ke he lau maare, he koe lau maare e whoki hono ai e foi lao koe ku pono ni mā. Ke ua hao hataha tangutu I te pire fai tutuni ki he tuku hau e whanua, u hau gau whekaia. Koi. Koi. E to ton ke hau os makona pe, koe jahane moua whawhamawanga, koe jahane no ke tā, ke unga ke makatunga ne hau ana, o rak whakaukau I ia ke tā ne no, patok toi ngā momo patok ki wahe ke whanua. Koe lau maari e ia. Ke unga ke whakamatunga aki, I hene pehe, o to tonu ke uhinga tu pono ni ma o ne mai ka do ke ka fafon ka do e huki fare ale ka e ka ke lava hata o wa ne mo fa ma wanga he ko mo fa ko ni ko 12.2 million Koi. e te fa ka pe ke ni solo na e ka e minista ko ni he ia ene ka ta tan hala na e ka he kabineti ke hiki ni ma pe tari pe ka tari fa ka ya Pero na o pe kabineti na o malu e no ya. Eu sei que vai nga fai he ka. Ko ministra ai ne ka ta tan hal. Ministra tangu to fai ka vai tu ni. Ministra ka he kabineti na o malu e no ya. No pe ministra ka ta ministra he pange o pure he panga pure anga e kabineti ya malu I pe he kabineti ai ho no ya. Ta ta ha ka pe ta mai ko nu kai te la vai ata au na o si hua na te tu afare o vahe si ni pa na o mana do tamai e ka kai fonua o hola ka me ai pa ko te mo ta e mo do e na no o te pa si ko fa nga fo tu ia fa pa po e peri no ai anga tu lo e tau langa fonua Koi. E piveni ko tui mahalo ku mahino opito ai whamama ko ni ku ke whahoko ke ngai whanki isiu ko ni ku ke iai be ai toenga whanki isiu ka ko ngā ko e osene ta hoa taha makonga ko loi ko e taim lahi e to o mo taimi. Ka ke whama apopo ma pe ka pau te hamea te ke loto ke te whaoski ai pa ta mawa rewa a honi ka ta toki hoko atu I he ta polokalama hoko. Iyo. Malo so iyo ko ma uloloa. Ka koe wai me ia ko loto ki hanga o ate whakaukau ko nisa. Koi. Koe whatonlea koe Einstein ke insanity. Koe tau hoko peo whai me tau ka tau amanaki hao lau ke. Koi. Koe ai ki whai ka ea tau toi pai kau ke ton tau ni hoku re o to ton be ke whamata pure ko solo. That's what we have been doing for over 150 years. Koe hola ko tau wan wa he au ni mo amanaki ai tau hako tupu ke nau hoko atu he anuan ko ya. Koe hola ia status quo solo. Koi. Tala mai ange pe te tau te mau haola fo o pe hola ke ka pau te tau alu pe fo hala ko ya. Koe uhinga e nau whaka mau au ka wae. Raise he voice ke pay attention mai kai fonua mo ope mo feitu ko tope e nau sio o te tauhanga takhala pe fare kovi e ne afio ko ne afio mo fare tui is a symbol of or sign
of peace and unity. Ka ewa te tā mai o mix na utolu he whai whakaukau o ia e te tau whea. Ko la mari e solo e whakaukau. O kai ko ke maa sini mo hangari poto mo ke ngeia ia e a whare lahi. Ono te ke e whangi whare iki o tu takai hole ta whaki. Au mua ia ke e whangi whare iki ko nu tu takai hole ta whaki. Kai lava ke mahulu hake tau tui pe hoko ia ko ha sign of peace and unity ke whanuani. Kai oa te tau hanga o mai whangi whare iki ke ne hanga o whare i halai mo mau. Ai ke o whamalo be mau whamare solo. Kui. Malo be ko me o mea ko ni solo ku hendo family. O rota mamai be mo ika kako fia ke hokloto. O va solo. O va viven malo apito ma fa mari. O va ke family tongana he lo tongana e va ta toki felonga ke ta POLOKALAMA ko ia hoko mai. O fa. O fa malo atu kainga i he lava ko ia mo mamata mai pe mo kau mai e ta POLOKALAMA ko ia FATUFONUA o ke weekend fa malo atu mo ko fa mo le pega te mo tolu ko ngahi pa ngai fehu i ku mo tuku mai ko ke lava fa hava kai kai nga ko whainga maari e ko ia kula whai whatala noa ke piveni i ahon. Pe moi whamalo la he atu ki he ngahi ke kau sponsor. Whamalo la au pito atu ki te modolo e kau sponsor. Ko nga ko lava ko ia ke mo kau mai i hono sponsor ko ta POLOKALAMA ke lava e tau ngahi POLOKALAMA ko ia ke weekend. Oku hanga ka lauka me aku kei fuwhia ma o pita pe e kau sponsor. O koe e ngahi POLOKALAMA o ku whai whaarea kei mo kau kantiteiti ke lava ke nau kau mai. Ko wike wha koe ni ka hoko mai. Ko kantiteiti pe ata e whahu mai ke lava wha whakatala noa ka ki te kinau tolu. I he wike wha koe ni ka hoko mai e lava ke wha whakatala noa ke kinau tolu. Pe aku kapau ke lava ke sponsor ma fe POLOKALAMA pe ke fetu taki mai pe email mai pe pe te messenger mai pe ke lava tokoni mai ko ka fu pangala hen ka ku ko pe ha POLOKALAMA te lava tokoni mai e tali mala to fia ka ke ko tau ngahi ka ta ko yang na sponsor ngahi POLOKALAMA ko ia ai Vipon Media o fa malo la ke te moto selectable pe moi South Pacific Loans. Fia mau no i loto o kalani te lava fitu taki. Ki he kautaha ko i finance South Pacific Loans pa mo selectable. I he noa walungeau, walu, hiwa walu. Noa walungeau, walu, hiwa walu. Alea pe kataha na ukau ngawe. Tena lava o tokoni ke te koe. Ki ha o fia mau no i loto o kalani. Ko tau whare wala ko ia page fashion store i loto nukalofa ange ko na fa o atu ki moa ko o si lere ai ka ta wala ko ni ko o si hoko mau nga hinga au na fa hoko ki ai te mola po ka tu lan pingi ko na hanga tu ki ta mo pe building pe ko turiki tu ke market te ke la pe ke miss out ai fa ko wala ko ni i ha fa hinga wala pe ke fie mau na fica telefoni ena o afitu tolu ni maono. Pega valu ono, ni matolu, tolu ono. Wafitu tolu ni maono, pega valu ono, ni matolu, tolu ono, pega la wafitu taki kiai, i ha o whahinga fia mao wala. I he page fashion store, i loto nuk alofa, una o mateu teu. Mo na ngahi yuta kotoa pe, wala kotoa pe, ke lawa ke whakatau mi ai, pega su, pega habe wala ke family, pega wala koe ni Polynesia. Aia ko ngahi wala ko na fa hoko atu na design pe e na ngahi wala ko ia o fa tau ki he fa of ko ia na fa kai pe ala vale e factory ko ia ke ne o mai reba ngahi wala ko ia o atu ki tongana te la pro fa tau ngahi wala ko ni he wala family i ha o fe tu taki ke pa pa o ko ke fie ma ke o tatu ha o fa hinga wala ki fa hinga ka toanga ko family ana na ota ai He page fashion store ai ngahi wala ko na aloha ko na ke na wala tatau i he POLOKALAMA ko ia na ufaho ko ia ai telefoni ena ua fitu tolu ni maono pega walu ono
nima tolu ono I he page person store. Ko e wharekai ko ia, wharekai seafood ko I Heaven's Kitchen. Ko doina mo mamata I he video na kua uki ai I he food festival ko I Otahuhu o hulu I atu e daimina e whaari aria e na ngahi mea kai ai. Ko na tua sila ena I mo tolu ko mo eke mai fika fitutaha F o Portage Road I loto Otahuhu o Kalani. Telefoni ko noa ua taha ua fitu valu ono hiwa ono. Pakitalangi ke na udol na ke whanongo I he tuwaki ko ni I he Vipon Media na whahau ko te tuwaki. Ko ngahi live stream e kainga oku mau mateu ke mau watu kiho api peki ha feitu o iha whainga kātoanga. Ko konga eni ho tokoni kiho no whahoko koe ngai whatongia a Vipon Media pe miheni te ke lava tokoni mahi a sponsor pe te ke lava ngawe ake a live stream ke mawa o to whahoko ngai whaita koe ama au pea te e tokon lahi e tiki mātolo. Whitu taki mai e noa hiva, whātaha walu, nima whātolu noa, peko noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ko tui mahalo koe ngahi tu akpea kulawa ki hoko atu. Polokalama hoko mai mi heni ke hoko koe e taha, aia e whahoko atu ai, ai polokalama hoko, I hoko koe e taha, Ihe ahoni e whahoko atu ai tau polokalama koe ko te funga whanua alo aupe mo palofesa, toke tā sio laftani. Hoko ai tolu, e whahoko ai talanoa pe me fofua kantiteiti koe, ke ne lava mai ke tau whatalanoa ke ai, ko sione talanoa fifita, ko kantiteiti ia maatonga tapu ono. I hoko koe ai tolu, o taimi anu silani, I ahoni, e lava whai whatalanoa ke sione talanoa fifita. Hangai koe na aku whaha atu, o ata ai ngahi polokalama koe ni, ke mo tokoni mai I hana sponsor, ke kau kantiteiti toko lahi kuna o stari mai ko taimi ko ke whakahoko ai whatalanoa o ku te e toku whapapau I mai I he loto I waha a wike wha ko ni o ku whai ai e campaigni ai o kuai whaamu e lawa ke whai talanoa ke kantiteiti ko toa pe I he anga ko ia o e nau tuunga kuna iai e nau campaigni pe mo e nau ngahi tamo anga o e ko ia ki whare area. Ka mo mea tau toki whilongo aki I he polokalama ka hoko ai koe hoko ai taha tu funga whanua alo au o whātuka te moto.